siguraduan na elaborado rin tinadagusan danong Balawus clearing at the silting ni San Fernando Lgu Kareng Waterways. Ay report ng Patricia Mamao. Bilang patunay king all-year-round operations ng City Engineer's Office o CEO ng syudad ng San Fernando king flood mitigation program ng city government, susundo ng opisina ng Pamaglinis o clearing at desilting kareng miyayaliwang waterways king syudad ngayon Abril. Kareting letrato, akiting gewang Pamaglinis kareng miyayaliwang lugal, agewa king katlong Domingo ning bulan. Kabilang keti, in clearing king San Jose portion ng San Fernando River, in clearing at desilting king Mapalad Creek king Del Pilar, clearing king Del Pilar portion ning San Fernando River at herbicides application king San Fernando River. Libutan ding Pamaglinis Kareng miyayaliwang waterways papaganakan ng Mayor Vilma Caluwag at ning City Environment and Natural Resources Office ing gustong pamanugse basura at pamanyinup kareng kanal at kailugan ning syudad. Ako po, Patricia Mamangon para kay News 4 Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.